nibuse phezu kweinhlanzi hayi khona kunengxaki la. Sondela. uYesu uyathetha uyashumayela kufika amaphoyisa. Naw afika amaphoyisa afuna itax. Esefuna itax uJesu wabona ukuthi yo kuzawuphuma ivesi lokuthi ngathi ngishumayela ngaboshela itax. Wathetha noPetro. Hamba uyelwa. Ufish wokuqala wayikhona yindaba ufish. La kule campaign kule mvuselelo kaJesu umuntu utreasurer ophethe imali uJudas kufuneka imali ifunwa amaphoyisa maye uJesu uyavikelana. uJesu uyazi ukuthi uPetro uJudas uyayidla imali. Kufuneka imali akasho uJesu ukuthi Judas letha imali. Usamvikela still. Futhi akathumi noAndrea ngoba uma bathi Andrea hambolanda imali enhlanzini Andrea wazothi kahle Jesu ngijime ngiyekudeni kangaka Judas khipha imali. Wathi angithume uPetro. Why uPetro? Ngoba uPetro khona izinto athi azibona ezingama facts athi kodwa ngenxa yezwi lakho. Namanje iqiniso lithi imali kulamfo kodwa ngoba uthi ngiyoyilanda enhlanzini ngenxa yezwi lakho ngizamyeka lamfo. Ngizahamba ngenhlanzini ngiyolanda imali. Kunendaba ngendaba yenhlanzi la. Why? Funde ekhaya na ufika. Sengizathi nje kancane. Why? Numbers 11 verse 4 and 5. Numero chapter 11 verse 4 and 5 lithi iBhayibheli sebephumile eGibhite abakwaIsrayeli bathi siyakhumbula inyama esasiyinikwa esidla eGibhite bathi sikhumbula nezinhlanzi esasiyinikwa uFaro. Hayi khona kunendaba la. Why inhlanzi kangaka? Sondela ngiyazi manje very few yabantu abangizwayo la. Sondela. Uma amandla okudoba asaphethwe uFaro engakabuyi ebandleni asaphethwe umcholi ephethwe uFaro. uFaro unamandla ukucindezela ibandla for 400 years lingaphumeleli. Ngoba amandla okudoba asasesandleni sakhe. Oh, that is why Moses mvinjelo. Exodus chapter 8 or chapter 7 verse 21. Lithi iBhayibheli uMoses ekhipha uIsrael waphakamisa induku. Maphakamisa induku into yokuqala amanzi aseGibhite aphenduka aba igazi. Funda uverse 21 uzozwa. Lithi iBhayibheli bonke ofish abasemanzini bafa. Kusho ukuthi amandla manje okufisha wasekho kuFaro. Induku yobupostoli iphakamisile amandla okufisha abuye ebandleni. uFaro akasana amandla. Hey, khona into zakho ezibanjiwe. Uma khulunywa ngofisha eBhayibhelini ungakhohlwa uNkulunkulu wathi kuJeremiya chapter 1 verse 11. Ubonani Jeremiya? Uthi uJeremiya ngibona umuntu womAlmoni. Uthi uThixo ubone kahle. Izwi lami leli. Jeremiya uthi ngibona umuthi uThixo uthi izwi lami leli. Njoba ngithetha ngenhlanzi nje izwi likaThixo leli. Yini inhlanzi ngezwi likaThixo lithetha ngantoni? Izwi likaThixo nalithetha ngenhlanzi likhuluma ngesizini yakho, likhuluma ngeblessings zakho, likhuluma ngempumelelo yakho. Once kwathinta inhlanzi kuthinta impumelelo yakho. Uma impumelelo yakho isaphethwe uFaro uzothi noma uphumile eGibhite kodwa ngenxa yokuthi ingqondo yakho ayikadluli olwandle olubovu uzaloku ubuswa yiGibhite.
ngoba sihluleka ukukhuluma ngomnikelo mntakasithole. Kodwa kufanele singaqali nje kuqala sihambe phezulu ngendaba yomnikelo. Fanele siqale la kule ndaba yokuthi asibuyisa amandla okudoba abuye ngakithi. Once kwabuya amandla okudoba ngakithi uzongizwa nasengiqeda manje usalahlekile impela. Abanye banibuka nje bathi uyazi bengithi uzoshumayela. Namhla uyabanda mpo ene namhla ngishisa bhe. Amalangabi. Sizawuqina. Ake sibuye ngapha. Na into efika ingikhathaze ngalabazalwane. Uma uJesu ekhuluma kaningi bekaziwa kakhulu abaFarisi, abafundi bakhe bangamuzwa. Uthi uJesu dilizani lethempeli ngizolakha ngensuku ezintathu. AbaFarisi bamuzwa, abakhe abantu abamzwanga. Uzubone ukuthi abamzwanga, sondela was. Uma uJesu efa bembethela laba bekade bemuzwa ukuthi uthe uzovuka lo. But akubekwa amasotsha lapha ethuneni. Ngoba la ndoda ithe izovuka. Angena ama-shift lamasotsha 2 to 10, 10 to 6, 6 to 2. Bagade la ndoda. Umevuka niphinde nimqedelele nimfake ethuneni. Sondela abakhe abatshelile ukuthi ngizovuka. Ayikapheli 3 days babuyele inhlanzini bathi ayikho lento angeke avuke lo muntu. AbaFarisi bamzwile bayamvimba. Ibandla lithi hayi asiyikholwa lento babuyele ezonweni zabo. Akufanelanga nasishumayela mka Sithole Macele. Akufanelanga siziwe uSathane ukudlula ibandla. Why sishumayele izwi amadimoni asizwe ngcono wena ungasizwa? Namanje uyastrugglisha nje ukuthi lo baba ingabe uthetha ngantoni ngoku. Kodwa amadimoni angizwe kudala angizwile. Nangiphuma la azo-attack mina ngoba lento engikhuluma ngayo isikhiye sempumelelo yakho. Njoba ungangizwa wena. Amadimoni kudala angizwile. Ngicela uamen abekhona. Uzubone ukuthi impela laba bakhe bebengamuzwa. 3 days abanye babheke eMawusi abafundi ababili. Bathetha ngoYesu waza wafa uJesu ngena phakathi kwabo uthi indaba zini enixoxa bathethisa yena bathi uvela phi wena ongayazi le ndaba engaka awazi ukuthi ubule umuntu obekade sithembe yena ukuthi uMesiya wethu bathethisa uYesu lithi iBhayibheli uJesu wabaxelela ngabaprofeti wabalandisa ngezwi bamba ke Sithole wabalandisa ngezwi. Kanti lento ilula le. Uma kwakuyimi nje. Ngangivele ngiphamisa izandla ngoba nawo amanxeba. Ngithi yini ke le? Kodwa uJesu akaphamisanga amanxeba wabalandisa ngani? Khuluma wabalandisa ngani? Why angababonisa amanxeba? Umuntu obone izinto, umuntu wamasayini akagxili njengomuntu wezwi. Banenge abantu ababona imimangaliso baphinde bayodla izono nayo. Kodwa umuntu obone izwi uyagxila ezwini. Lithi iBhayibheli wathetha uYesu inhliziyo zabo zafudumala. Wathi nasebefika emzini uYesu washaya ungathi uyadlula. Kwathetha bona ngoba izwi selingenile. Bathi hlala nathi. Ilanga lishonile. Inhliziyo yethu beyifudumala ngesikhathi uthetha ngoba izwi liyayifudumeza inhliziyo. Ake ngikuhlebele. Angazi noma ngizathi ngikhuluma lento uSithole usazophinda ngibize yini nabakithi. Ngenzeka ngingasaphinde ngipanishwe ngingasabizwa la. Sanibonane.
kulesikhathi samanje ake nguhlebele akumelanga uthi ungezwa ukuthi wana imvuselelo bese uyofaka ikhanda lakho nje musuku uthatha ikhanda lakho uyolifaka kumuntu ungamzwanga ukuthi uthini ngoYesu and nathi esishumayelayo masingakhela abantu ku healing masakhela abantu qedela bengibuya kwenye indawo usithole ngamtshela nasibuya lapha singena emshinini lapha eOR eGoli sihamba nomfundisi omkhulu wakwelinye izwe la eAfrika kodwa umenywe la eGoli uyoshumayela ufake iattire yaseAfrika nadlula lapha lezi izinto zabelungu nakudlula thina ayikhalanga nakudlula yena yakhala lento yathi twitititititi basondela kuye bathi awubuyele emuva awuphinde ubuye wabuya yaphinda lento yathi twitititititi bathi buyele emva khipha icathulo wayikhipha wabuya yaphinda yathi twititititi baqala bamsesha indoda enkulu sesilinde yena ke siyabukela baqala bamsesha la ubophe ibhande uyalibona ibhande kulabo balwa isibhakela bese beqonyeliswa ngalo ibhande linjalo ulibophe ngale alibonakali manje lebhande leli linomlilo sebayabuza laba liyashoka lebhande ulenze off kodwa lento iyabona le ukuthi lento iyashoka le sebabuza babuza yena lo mfundisi bathi wenzani ngale bhandi ngoba linomlilo udeclare yonke into yakho sizwa lapha sebasho bathi nesibhamu sakho ushilo ukuthi nasi kodwa lokhu yini lokhu washona le wathi omunye akowenze on la wathi angayenza on lento abaphambi kwakhe bonke bawa bonke phansi boo bakhala sebephasi bathi switch it off please switch it off washisha off wabavuka bathi awuthethe wenza ntoni ngale bhande kwabuya ukapteni omkhulu wamaphoyisa bathi le ndoda inebhande linzima kabi kapteni wangayikholwa lento wathi ako switch on waswitcha elana wawa boo ibuko zakhe zawela le naye wakhala njengalamadoda switch it off wavuka bathi wenzani ngale bhandi wayithetha inyani ngithandazela ngalo ebandleni uma bewa abantu ebandleni bathi nginomlilo kaThixo lalela asakhela abantu kuphi bazalwane